Papa, Papa, come on TV. Now me fan to her. I'm the two one who say yes, come on TV. And near my ho, is ni. I advert chrome me your crying some ketua. To come out TV, the Australia come for. Yeah. Na I was one year de ban your program I was one year de ban so you know and there pa shake your waist no I come up obi afa no ho and obi anhwe kuma wuti na anya sam ketuo me say ya te bibi ba de shake your waist na we shake anya sam ketua no makoje me form si mama mbaje mama mi nuanum embe nyina aje said o musi wo sura no ya wo senya anya bra na ya was enu akura me hye na niema na wo ho no friends papa nko a adako afọ ye mamu nyina aha e mama kwaba eba Kumawu TV so na eda ya wada won je ebre no etia ye kakra dwumedi a wani guso a wo hwe eye time with Muhis Herbal Center ebre no etia ye kakra no miensa abo apa ho sima no edunum ewo efia hanom woni se dwumedi we ba wa kwem ya wada bia abra abono miensa kosi no nan pepepe na ya sori dwumedi nso na wotwe se ne ye no di ahyiamu ene nso so ya bo apono aba ofie ene wo edi ahyiamu se ne nso ma me se time with Muhis Herbal Center se de na wotwe se ne ye no ofie ase no ene nso brancho se ye san eba wo nchen na ye no bedi nkomo efa enhahama ho ipa to nyi wa fidie ni mfiri ha etikate onua na onua nso emo ni nua mane se Dr. Muhammad Isa Baby Muhis Herbal Center doctor no watanse doctor na wotenase a ya wo cha haban kwa no ono na watenase no eti enyi afidie ni mfiri a wono ma omunya abrehwe ye na wotwe se na no bedi adanse se ye ne omudi nkomo bebiri na ye cheche hahamam na ye sector ya na se ye gina wo banche haban so pa ema ebinum a wonya abre tie edwumadie ya na ahwe edwumadie no ehun se no kore banche haban bitimi aboa ama wawo mu kura na ye den mu atete se obekwa ko yusu contraceptive pills ni ade no banche haban bitimi aboa ama saa awo mu ntete no ade a bitimi aye adwuma de ama sanso na banche haban kro na doctor ma yenya antie se bitimi aboa ama sebi ebia osodaye na se obema bi enewo edi ahyiemu ewo mpaso a eno nso okere na kwankere a ebeboa ama mepacho wo nso so no ebia wo sa spiritual marriage ni bia ebefiri so akọ intimacy se enye fidie ni mfiri ha isan se onwie dwumadie no na wachew ahahan a mepacho ebeboa ebia na oba bia wo tie wo fie obeboa mo anya first aid ebia banche haban kro wunim eso mfaso bibi te se amango haban wunim eso mfaso body haban wunim chese enuaba ebenben wo no wunim eso mfaso na emumene doctor nsore no no wachewade wachewa hahan a wonso so se bia ukọ ha obi mu a wobetumi ayusu na wode aboa wo ho enti enya fidie ni free ha abra enchekra yebekọ doctor ho na yene no akwa twetwe enkomo afa ene hahama ye bedi eho enkomo no na meka wo se ebia na dwumadie ebeye wo fa na se woni beje hu se ubobisa question bi ubobisa doctor question bi amepacho ubetimi ede ebia wadwen kire no afa 0244 243986 ubetimi ede wadwen kire no afa question bia obese ubisa doctor bia no o de faso a mepacho yebebusa enso ede amount eti for wadwen kire no efa honom midin mi a metremu ede dwumadie mu chiame no midin ede lord yenni kan enko doctor o anase mamima o doctor ho abakosem kakra ebia na unimu no na enene da edi kan a wo hye no mamima no ho abakosem kakra ye kan Dr. Muhammad Isa Baby a on se edina ye wasum na kakra asante kakra na nkremu kakra no kwasem papa no o ya asantini pio na emu no ye mma na abakosem kakra bi papa ye kwawo no hafukukuom ye kan hafukukuom a asunafo south mpenifo bia wa munim bono na hafu mantam bia emse munim hopa ye pa Dr. Muhammad Isa Baby ho ne ye kwawo papa yi na ni di ankasa ye wo no ayede ma no ye Kwame Ababiu ne di enti na Isa ani Muhammad beka ho ye wo papa yi bese na wotwe bese miensa na ade anofo onfa bi nkana no ye de nofo to nanuma we de monimu awu na wayi ato ho nanso
na ekoba se konfuo bi wa hafukukum na wosi ye de papa yi ekọ ne naase na ekosusu ho kire no abusua e de osie yoyo ekọ konfuo gemfi ho konfuo no agidi pa yi e wo bono hafu ne mantem hafukukum ye de abofra yi kọ ho no ye de koduru ye ye kire mu se nofo wono o ma na aduane a woni na chese papa yi so akomni ni kire mu na ade a wono so ne yere awofoforo pa enti e ba se papa ne je abofra no de ne ma na yere na ne yere de ne bo ne nofo anu a we de moni mo mpanifo enu an se abofra yi enom ade na kire se e wo se abusuafo ni ja abofra no wo ho kakra ti o mu ja no wo ho e ma konfuo ana se binsini anu wo tete hahama owodin wo bono ahafo ne mantem no na wo se wo mu ja abofra no ma no mu ja no ma no ne tena mfinsi abebre papa no na oye obi a kremusum mu no wonti oka ehye abofra yi nkom to wo se abofra beba ba ye kremoni kese e wo man Ghana no kwasem nkom se no o hye na bem papa yi edididi hahama echi atukwan ekobokina bimbila ekodi baby ti se Eastern region okodi achimoda kurase pa eno so Mozambique Christian Disco Church so fupani anu onye mfisi abese biokono woni papa yesu di ehie mu mo no so no tete ahaban saa de sa manfo a wono wo Eastern region enso so yade na wodi ni nua ba ne hahama nyina che abofra yi isanse no oni babema to wodi che no se wono so isanse hahama yawo na to so no oni hahama nti wonye na onfanye ensa yade enam so mo tutu kwan ko beni zugu okukọ nkuro bebiri na emum enne papa yahu se oman Ghana ene baabia na funu mahye oman Ghana ne titiri nya asante mantem ena ewo se woba na obe boaye nti se de Dr. Mohammed Isa baabia abone sesen ewo oman Ghana ma ne titiri nya asante mantem ha eti se de ndi kan ka kire enne papa yi si ye hye no nkom to wo ye deputy chief imam ewo esunafo South ahafukukum ono na ye deputy chief imam yanko papa ne ho na yanko manu akwaba na yenhye yanko motwetwe na se dot eni di mu akwaba ya aja na umpum ti sei na metumi oba de yanko po na to ni shira e chira mada botwi mu na mo jari di mo afisari ye adumara kwa shira kwa ya da otwe di amfo yanko po ase Dr. Mohammed Isa babiu ena meyi na chon Malam Isa sana dodo na ebo no emrane efre no ono ne din eno no etiene enye fidie ni mfiri ha ene wonko na hahama de wo hwe manim ha hahama bebre ne gu ha ene ebedi hu nkomo bebre badot mamra ho na ye udin Malam Isa no yese akombi ne wo fie ana sa wo Malam no ye deputy chief imam ti na wunya ne hen tiawa emse wakasa bebre konfona kasa no ye kremoni na komo mo tiaba ko ne be no a e be ni Isa okay sa mo tia ne be no na o de san ya ni wa tie no no ka se me nyira ye kremoni to mo be ki Isa ne ye ne kan frɛ Malam ne de Islam ko bi biara na me a chew Islam ni die a wonam timi ye dawa ana se preaching teacher Arabic pronunciation ya se muallim e ka se muallim a o chiri ni ana se teacher enti Arabic mu ba de Malam mu chire obi a ye weti bi so a bo ze bi se private schedule okuma abo a we gadi Malam obi a we o chichi me do so me ya deputy imam na ga se me qualify Malam kra ma ye de me e bo so titi Malam ni de me kra pe mu nyina ana adam so ana se me bi ana me preacher me na ma me kai preaching gas do na ni me masala ti aho do kuma se ha bantima central mosque ma da si ba dia o ni se ma juma di pa preaching na ntina di Malam ye de e ka so fa adu ya ko na ayefo wadi ka chirim ye se ka kum ya na ye jene kokko enu enu ana waboye na wa chirimu no wa mu ekwan a efa so ma ni nya Malam no no de ne nye omo tena TV so ka se me yisika me yensen kire ni bi no nemu no de ne ye asoli mu de because ye ka se deputy chief remember minu nya di adanse ye se wo call Pentecost na wo sofu pani na ebi a wo friend presiding elder wo call Roman na wo sofu pani na wo friend pope asori bia wo ko bia se wo father se wo sa e na wo bankre musum nso a
wono nso eye sofo pani ewo enkramusum mu abusiafo said the doctor edi kan acheche mu no ma yentwa ye ho na yenko doctor aso ye na yenko hwe adanse die bia manfo bi edi yenko ne yemra ye ba ye beto yenko mo no so Kumawood TV amansane yena yedimu eye yititi yi yototo ma tambone bo wasi ade ba obose bole oso bale koko osi mamitia ne kosokoto papo midiane pike sa papa kumase 1 enra akra ne hu chene jo enso ye dai keep on watching Kumawood TV yeni aye diem yenso ye die nie eye pawom krim eye cake crow Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Hi, my name is Safina Harum. Keep watching Kumawood TV. Kumawood TV, yeah there. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ahwe amansane winya no baby ya Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Yo, Osekrom, it's like that, and it has to be that. Uchimu TV, edito television biya no wan Kumawood TV dia. Ojo wa ha Chimu to ope good entertainment. And I said ya be mo ani agya, masa. Mimi tiwe behebe biya Kumawood TV. It's like that, and it has to be that. Pressure free chiwa. But we didn't pressure. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ahwe amansane winya no baby ya Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Yami wonina enye Yesu no dia mami. Yami wonina yana do Morocco. Setechema da bodiem. Emoja vidimu afusane. Metwa ye ijom. Ama no da Kumawood yakasedium. Se wanhwe Kumawood anwa ha ho. Upeti papa ye Kenya miasem ye entertainment football adie biele koso wiase bia. So we Kumawood we need to be able to know Kumawood yakasa yedem ya misha so we Kumawood TV amansane yena yedimu. Meshe meni chipa papa Kumawood TV ogwa na nsema na chimato na your program e dey bra friend na awoso shake your way enso me papa me ko metuno soso enti oba woso ana na woso shake your way Kumawood TV papa papa Kumawood TV na me fan to ho na me to na mu say yes Kumawood TV enema oho isini advert kro mu yakura nya asam ketoa ti Kumawood TV de o sradi kamfo ye na awoso ne ye dey ban your program awoso ne ye dey ban so odwuno anu dey pa shake your waist no aya come up obi afa no ho anya obi anhwe Kumawood TV na nya asam ketuo me say yate bibi ba de shake your waist
na we shake anya sam ketwa no makwaje me forms mama mbaje mama minyanum nyina aje said o musi wo sura no ya wo senya enya bra na ya wo so ne enu akra me hye na niema na wo ho no films papa nko a adako lowe me kura na me hu de meye ani me film da ko me say na ma sere sa eti wo de ade papa ana wo ho check your waist no awurade nyame e say de o mu si shaki na wukura Kuma TV ya die masina di kanfo da dia won meti me wiada awa na meko niema ben na wo hwe na niema ben so na unya interest dia me hwe mama ni jipa eye kwasiada program no 2:30 dia no abrabo mu nsam no wan hwe bia wa ha ho papa kese wo hwe sa TV na wo dia me nka hwe wo dia wa pon asole kwasiada no na wa kwa fie no nya bibia die no wo dia tena wo TV no ho na dai ya na fa to sa program no mami Abusafo ya san ba bi se de ye ko ye ka kire wo no ebraso se ye din ko mo fa ye hahama no ko Dr. Mohammed Isa ba bi odi kan bo na bakosem kakra kire wo iti e be ko hahama no so na yakwa akodi nko mo dot ene hahama ebu ha bebrebe metimo se odi abadem nkana de bia wum champon wum bebre ete se nuaba bebre na wa ha we yanko no mako ansa na yaba yanko motwetwen so yaba no ufa nanka ama ye ho we nka na dua achim for friend adade em say kasa bia ne say de omode frɛ won ahahan ebia me kasa yi onso sabe ebia ya anwonani say de wonim se frɛ ne nko ana say bia wo yanzimani ya de frɛ no nka de dua ana we de dodo na nim se frɛ nunum nunum na de me kire nyina ye o ma hodo we o kosire mu kura sire mu de enko ana ha de enko nunum sei efie de enko ana nwura mu de enso de bai enko ana we ne frɛ ne keja yesi esie ne keja ni asida keja nso so enie ana de ne be check atifo pa ye we a amanfo ntambu no a champon yes a common plant yes a champon dodo no frɛ na santimamu ase buzia champon no so ni ana we na ya mo se wan se ya ababi a wodo na aka na amoa o se abrowa kata obabi so oti dey pe abrowa kata obabi very very powerful plant ya ka se ya kire hu nim dia but ya beba eno so ana we de odi ne yedimi nkotu dua kese ne mba but na ba na eso no eno so enie ahoma we ya tena kurase no ya fre no abakammo we akura ye wono for free tim the son ye dwumadie bebre ana bitter leaf nso nie awonyono ana se ebi mu fa ne so waka hausa for ni ade awonyono we uko Nigeria omo de spiritual helps pa omo ta chifra sa form wi sei aya na abomu ano bitter leaf haba bia wo de ede be eyo haba bia de kan yakase ye tasi bia 1111 ne akire bia dwumadi adaje be ede be aboboye wan say last week ye betra han de bia meka me say eya wo sokuma wo TV na enchim free ho because eya de ye obenya haba wo de be emfaso ye say wo kokwa yi mo haba ni go ahodo ba bia wo ne dwuma ede be edie me say wura kwa ebretu ma ye be kire wa haba a wo de kan wa no say ya ubewu saa ne wa aboa bi nso okwa yi mo a ne bodi aka ensuo no ma ba ede be ubewu obi nima obi ere be obi kire enti na enu wa say share okuma wo TV so wan say ye kire banche haban na wo ka banche haban wo nimdie me kire mu nyema bebre me kire wo say wo wa na chiwade pa na de be banche haban mi nim say manya ni news a minister baako MP ene ne DCE ene na government minister wa ko buo mu susuro wa anya kwa yem no mu wo ba bi o mu nadmo office ye de be ewo o ma ko shiazi o mu ye meeting so fu wie mpai bo a na wo wa e ba yi TV e ba bia ya ye kan sem Ghana ha e wi ase no na ho kwa o anya kwa yem no wa no ana se wo wa no mo firi hen no mba bu wo mu me kire o se banche ha ba na chiwade pa no no anka na nko mu B8 ya ana nko mu kire nim dia me kire fa de ya so aposa ni suom empa ye bia ni mu bia no aba e de be aguso
ka omototo ko wiem se ya wo wani nyina tem se esoma amu firi bani yo boke no mu nyina ba ere bai ebewu wunnim a menka se ni ho ewo ho wunnim nti ana ya ba ere bai ye kire ena de a champion ne be kire ho asema ko akiri bebre we no aduane duro wo mu no ekukuru pa a champion aduane duro wo mu no ekukuru pa ntin kan no se obi wu a ne de preserve efunu no obi wu a ye de preserve dead body no mpanifo de omunim asema meka because abetwe ne mu nsuo no enyina kankan ne wo mu nyina be firi na nipa na anye be amon lord onim se kan na fridge ni ho yeah na ye ni se ye ko mortuary ye ne bi ni ho na emom no sebe nyame ma omunim die nti ahaba we ye twagu so de wo se ne ye na ye de kwa hawo na aboa ma watimi ada ho adurumle bi a o ma pese o mo ye oso de be ayi ana o mo siewu no mo ye ayi sa aduane duro na ye kuro nti no meche mache de bi on se be ma ya de ba ko pa ma be ma ye mrentem pa ye sisie mu problem na dodo na afa ne se koko na tisi yale de bi ameka ya miensa gono ena se ndamu ya de etimi mani panya hawo e wo ne sisi mu ana afa so bio ekuro ebe nipa sisi mu a eya papa bere ne kura bo bi sisi mu ebi nipa no apira pen ebi asebe adwuma den ne sisi asene so wate ase bi sha makuruba ndi se yade wo sisi mu na ye kura na wonnim adura betimi akukuru na akonum kokoko adura enko ukonum gono adura enko enna bebre eye nura omuhu kon be fa so atimi abo amanfo nti wei esa se aduane duro um de flan haba bi ne ya ne natural na kese ya di atumudi atum no abonte se akuri bo sa otena akura pen ya bono ransa na di nkuto ayrebei afa ho na di ayrebei wodi atua utua na be say yes aduro bi oba bia no na obeda asora no pa bia na wa yi ni bontinko because entri no ba bia ba ma ne sa no entri na da nipa sisie mu ran sa no e hono na ba ma ne ayrebei ekotua edise nipa osisi kan ya na de se oba ma ne betima ayrebei apija etu we so unima ka unko hospital na unko ba bi nko tosisi yale aduro da but ye de niema ka ho abibiduro de mani wie peye pa ye de friend say de bai atumudire ye wo hwentia ye wo formuisa ye wo suruwisa ye wo niema bebre ye de prekasemu ni ade ye de ye aduro atumudie ana dua bi so timi dane edua foforo de bai atumudie ye kan sa hwentia nyina ye dua o ye habama but ye sa de ye adu foforo so de bai atumudie sa a champo we ya ni secret ba ko pa aboa bi wo ho ye yi ne dun so twa no on say ye kum wa kase se nantwi ni ade a dun so twa no bo inside no ya pa ni mu no ya na dun so ni bi yere ben ewom ye yi sa eno ne tete sa aba we ne yam ne de fra na se wo de fra kaji and me ye de bom ni mi fiefo ho ban na se wo se wo de to ani ani yale pa hu bi da ni pas na ni aye ko kro wo so ani yade hu bi da I'm telling you, a champion, and your friend, our baby say, Obrania Piata. They were watching our brain. One we a proud better. Obrani Achiatan, Sahabino. Yes, so I'm matching. On say, I will be doing the America. You will die. Yet take a habai. And then bra, yet take a habai. And then a pioneer, the first will take a habai. Okay. I will be doing okay. Yet take a you will die, yet take. Ebra ye nete ene se be enkwaya ye pasote sa obrani atwata ne champion we yetimi kabo ni mi enu no yetimi kabo ye nya kabo sa pe ye nya kabo ma duma die di ba ne so bi odun so kete so okay obi a odun so kete so ni bo odun so kete so na akwa e ya champion we ya champion oh se e so bi di vie du na no ni akire adiasa biasa ni akire a champion ti na mitumi ye de frasa anyema ne ye mawa Johnson and Bennett, yet children and some bear my dear, or my dear, near children say, at night, the other Samawa and one. Johnson, your fire fast read a yellow. And Fasopi na was a lot. The cousin a car, Fasopi was a man that the soul rap by you, ma. In Yana or Payamuno, you will be our Beffia, Unyabi. And you will be also a day, fear no was so Yasadia Bay. I have been into a champ as my Kenyan, Unima will be a better bay, or Bechinal, and you come out with Unkua. Sala Bavin, see a cousin Roma de Musukwa. You be ni nipa dua mu dwumadia edie aye yade angasa say nsuo mu yade enfrema mu yade moja mu yade ansa na yesa won a spiritual aspect bon ye wa haba bi o ye friend mraha o say ye wo haba bi friend akosu ampo ani edwura o mu family no ba ko bu ye friend mraha
Brofo ni mahaba me kai pa ye ka se mra ha ya haba ye ka se ye chiro ni nimdia ye de kokoto a wo hia lawyer lawyer for me bad pa wa ko lawyer we no so ko no ye ko lawyer because ma ka kan ye ma sie no be wan ta asem ye twuma ba poka enti benefit to this mra ha ye de ya de ma wa ye bo ko adu wo ha e wo court ko na obere bay ubedi bem I'm telling you but mitie ni ya ahahama ya de etimi ye honhom adwuma pa ahaba eye honhom adwuma eye hunamani adwuma na emomu no enipa bi a wo yale se wo ye kremoni anase ade bi akere wo so atọ so wre se wo ye kristoni wo ye kremoni wo ya bosumsum no obi ane ne som wan se mprebebre no Ghana ha no sebi kafra enipa bebre fa ne sa ye Christian country ye kan so ane ye kan se Israel so Christopher pa ba ko Israel Jew for hopa yes Jew for Judah for some no e wo hopa Christians so ye dey e wo ana Muslims so ye oba bia from Solomon temple king Solomon the masala chikesi on fe no Masjid al-Aqsa enti gidie mu no ura ba burumu ene Quran mu a aba ye powerful cheze ni jumadi a edi no on say akonshefo ni nyina no mkutapoma akonshefo me kire prophet Moses no kutapoma sa apoma na nyame ma ne dane wo editia papa ne efe no Firauna anase Pharaoh so ati ase sa na anabi Isa Jesus Christ no kutapoma sara so cheze akonshefo ni nyina nkemufo so konsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the question I'm asking our viewers today is enti na omukuta sa apoma no omukuta da de no omukuta poma poma so ya plant edua yes ajefe nyame tumi wo de ben ewodua mu wonim se sa edua no poma na ekuta wo no ebitimi de commande emoa bi de se jata sisire ni ade ewo pokesie mu mo timi che emoa no sa aboa na so ba de poma na chire ni se ya aboa no timi kan de ben atumu enti dua de sa wo Genesis to Revelation I'm telling you ade bia no a ba abru ma betimi aginipa who fam wonam fam echedua because nyame kan osi didua na ba no fa han ye de be esaya de Proverbs osi adua ne papa ye mani padua no ene habama tire bia me kan na makai se media me kinka Genesis no mi hu se enipa wo nyini chai pa obi antimi nyini nuru bi da Matusala ye fe no sala 969 years de bia me busa se am fie 69 ne kra da so nefo ye nya etimi no mi believe machine sem they believe ni say ye den haban tete haban no ese nipa ya de sa ahafo be ka ne kura o machi nipa o mo kwa machine kro ya ye se bra machine o mawura ma I'm telling you US for me no ana aba me ho mimi ye ima mi ntwa kontompo nyame anim da Nigeria ni na ye US ni na oni nyina na wo America ana o mo temi nka oni mi say I started from Solid FM na me kire haban say ya tama Nigeria ni ba no ne na ho no mo de ba hye machine US ni no na wa America sa to ba Nigeria no se ni kru de abibifo kru no be nya nuru nti obeduru mi ho no ba ni hate ni abebre o fidua mu ho no say yes this is the right place sa no kai ana be adan o say oko Nigeria ya say Braheba center be ko machine everywhere ba machines nyina so America na ere ewo odin na nyina huram watimi no sa ba abibire mu mama machine no sa de na ere ebero nyame tumi so onya yalesa ewo Muhis fio etimi no nhaba mana etimi ma Adam nyini cheye etimi ma sola na se Matusala nyini cheye enne ya dane ya adwene abefo no na mpese me ma amanfo hunu se tetentre de no se kayachi ekwo a ye benyina che because nyankopon se mudidi o se munumo munye ni nyina ma ne hye mi nyankopon de bai ani munyam e kire se enipa de wudi akọ nipa dua mo se ohwe ni ye de wonu makọ o se ohwe ni ye ene be mo apomodi o sara nso so na Quran mu ebitimi de fakọ bi so nyame ankire sa na bi o ye ne de onu akata ere bai epe sara nso so ana obetimi de aye ade papa enti wa obekọ ohaw bia mu no wo de wakọ haw mu wo betu anamu a we nyame som ni a de wo busa me ho ne se mi o se me pe anamu ne ye mienu ya wa anamutu a eye papa ani ya wa anamutu a ye de bai enye papa nke mosuma nke be ka se haram ana halal ya wo kwa bi wa wo faso a eye enti nyankopon se ya wa ade nyina ho kwan ba nye nyina na ere bai efaka ye me mpanifo me tro mo ho ne mo kire mo ahaba mu no ana me gidi enti nye nyina kwan de ye adwuma I'm telling you because usum nyame na age nyame tumu a other time bi aye de be boa nipa ba o moa de o de ha nya sa ahaba ye adwuma pa ahaba bi ye fe ne se di awiachi sa ahaba no Hausa for si bi rana
very very powerful plant so we the way we are rotating now most ahaban no so yɛ dɛ rotate saa so oba bi ho fe na branch bi nipa boni ni no nim na akwan no de kyekere na no na ya no oba bi abodam wo bi achi ya ne ma me be bona ya aban okay o de adura aka no want me oba tin wo de wo pa fa ma kogu na ni as still oba de be obeji na chi ana aboa bi wo bani apitie na wo ha no bani de fita oba mu wo sere so fita oni ma pitie anoma bi wa jimi papa odi bofre pa se auto tire na tire ne fana so hwa na oda so no te ho se o je this abono so no we say I say me too eti apitie wa jimi pa apitie no sa fita no se so de no o mba wo adro wi ase o mo wa o mo de be fla wo no ma wa de bi ye fe ni date na bi ablofo ka so mbe hu no ye de se dabi no nkremofo ye fre ade aprukusu me nkyere ne ma ne nyina bi akomfort tie me ebi obi hwe me de wo se do mo fra na se ni bro de fa na akena no ne be ma na no oni skani da do be ka so onsan bia obesan ma no okay check you I'm telling you there is secret in herbs I'm telling you until na we papa we maame a oba no we hear spiritual protection every ho anya bosomsom kwan so wo soma wo mu no akura ni hear spiritual protection na de be every ho awofo bebre de mo ma ba wi ase a enu anu so mu do ma de be aba ba nyame boye no nyame na cheba wo but unya wo ba no na wa miemia no wa ngugu na pampam na so da moja no musa obetuma ye nipa antimi nye nipa ti nyame chewu wi a gise wutu anamo ti ayesa obo mpaye oyafunu ya oya nyame samyali o wantu anamo abenya yale sa gise wo kofa aduro no abo mpaye agu aduro so asana nyame ayere be asa oyade no entimpe bebre no oba ayale sa dwumadie mu a enye de mani nyina na ye honhom enye de nyina so na ye honamani enti answer na betima ye aduro pa po amanfo agi wo mo afiri se bi wo mo hawo mu no awo se aban mu no unim de ye honhom adwuma ane de timi ye aniso de be adwuma nti aban de ye honhom de we ye na me ka no ye te omotimete no ma ye mu tiri ni sa no ma ya afra lave ntare ni modin okay se ni pa ka so yusu sa de we ya ohun hia da kopese ni wi ase besai de bia de oton bia so ni pa yere be egu so wonko ba bi hun se storm ye no bo ho na to so ba ko diem na ye wura saa ohun sa de ni bi da saa na akuafo omuduafo a obi timi ko fa haban ye nyankoma de ko hye obi de ho na epwe wo agapade no I'm telling you wo de na so da nya poko nko a okay ayi club bi mi mu omudin omude o magapade pa ne se adura mbekan omo domo no omo timi de tete omu na sei ba be se me bot club ni din okay aya haban yo omo se de omo hye woto omo de tete omu na ya o de be fa emu no mu a emu ni nyina bewu okay emu ni nyina bewu okay ane wa haban bi omo yam omo fa anoma bi na efe na achem osu bebrebe no ye fa ni prebu no na ya ye haban ne de afra ye wo se ne ye no no mo de agu abeben mu abeben odwan abeben no de akohye amufuo no eno so wan tiam se wuda on se mo de amotiam wu so on tiam da anoma bi an so medida enti haban de ni sunsun mu kwan ho ana ne but haban ho ye tene de wede bay wonim wan ukọ university na akosua haban onim dia university herbal medicine ni wo dia be na ho dia bi ani ho flowery plants say wuram akopeketebu afubol jo akokore jahene osunu nantin we ye niawo enia sani pade be yade free utini be pem wo dia be wonan so anti lord meme de ba bia me firi obi ya wo me ato konfo na so ahaba maso ne wo metoi makodi muzama disco crystal church akokora 90 plus ano sai bomofo ena so na masa akodi bimbila akodi burkina akodi bani ye kan haba asema oh amanfo timbe tra me wono mo beso mbe kofie ese ni nyina ai haben na bani we die ntino onam okay panifo bebre mo elder fo mo aso fo me program vie se ni ba bebre me so frɛ me na ma me hu djumadi a wo ye na o ka de wo pa papa de a me kyerɛ wo anya papa de a betu ebre no ya binti ye hye yade a waso ye wosa yade pi mo adwuma yade pi yade de se lord ye ti ye ka se menka adade be boye ti yade bia me jama ahwefo ne se sebe mpanifo se twini wewe anim da ho a ye monchen ukokwa ye bretum na akofuru dua ewa pa ayeden ye benya dua ewa chen de wo ye de bai ofuru ye no ane ye se sebe ukokro bi za kwaji adura krofofro ho a aduru wo so chen de wo ye de bai ukoye ye ka se ahaban de ye ya ebia mentimi mo wo de so because me ye aduafo
me ya de yo form dia aba bua nipa eyi ni how biara both spiritual and physical etina Muhis Herbal Center we are somebody bia ni atwere the natural home of healing and solving all spiritual problems and to refie what say utrimo how there utrimo how say enkromo okasa pampam oh me say enura pani ni obi fi takwaton no obeji aduro the whole house okasa kan okay misra se wutie me ya de boni papa eso aduro kitwa bi ne di yo ya aduro ya nam so amayaje Simba Africa Business Excellence Award 2019 best herbal eye care of the year no sa aduro no e da so bo aduma wo de gu anum se no akata wani oh o we na so wani ni so yi ete glaucoma na esi mi aduro diabetes ese wani enam yade a ni nyina wo horo na otirima ye fine ya ka se ye adura eye ni patrim operation ade so aba Muhis Herbal Center en kampani ni ti yade asoro bene ni nyina yi stomach ulcer ekuro diabetes ni pa ne nan apro me se mama ye ntwa mo nan muntum di kamera ulcer wo ye also ulcer o ma hodo obu ade de no te wona ko ha ne bonu ye ne ya pa mesra wo no ane se obeba fie abi wo fra wo ye ntwa to wo force no kura o yale no enko yeso aba fie control fee wo se me suma ni mani ebi a me TV so ma wo Dr. Mohammed Isa babi o so ya haban hene ba wa nkwa a wontimi hu de oye ana mema mu pa enam problem wa ba da brijo complete wonti me say de ne de awu asem na ye kan de ye adwuma de metuma che waduro meti obetuma che onwi aka wa anu ayre be enom ana me kire wa de Ghana ha be ma awu pa ni a on say yen no akomawre 20 jaman hini aben hini kuben hini ye fra aba bi asasi hwam ye fra ba ko besen be efom besen Ghana ha me bia mbobodi no eno no obema ye adwuma eboa no ma inki ye de ben ebam ba sa awu pa no de entuma ne nsole omo no adura mo se o bema omo poa I'm telling you Jesus sara sudia bani bokena won ni abi mu ene timi boa ma nipa bema ne de ben esole eno na ye keka bom ye de aponche bema nso amokua bema nso aboa bi osirim ne bema sole ne ja aso ano ye kabom ye hine moto wo de ben la su bon say yes electricity ebe shoko no ba bi akodi bia na be na be I'm telling you this one for any antre Muhis Herbal Center e ade doso yes awo ana sunsum yes beye ha obi oda wonda e de tete no oba ye hyen roma de obedwale ebi wa me wa adro bi ahomachem ahomachere bi ni ahomatuntum ahomabosom ahomataboa odi aba sisimasa nkranadua me obia kwa me fa so te no ne kwa me kabom wodi gujam se na epunu nipa obi aba ifo ntimi ntrafie ho wodi abesra ho keke oba wo so besra Muhis keke na o bopia ana do ze sebe haba mafie no ayre be wa ma no next doctor utie doctor o se utrini ko si una ase bebia na duro ho ti wudi an se obetu anamo na waba Muhis Herbal Center me patro yemfa frefo no brand ya 020 0603 602 020 0603 620 usu betimi afre na bibia pese obusa doctor bia no me patro na wososo wo busa no e fa wo yade ho ana bibia bebusa ni bia patro usu betimi afre na waba be join e wo studio hanom dot em say obey penny bi di wachi ba Mr. Osman Oshon brapeni mama akwaba ngo woso waba na say edi ntina wonfie ba bia dui na udi doctor chisa okay we the medical adamase komo fo em say mpayimfo ne bu baby say enye training na wote ya so disa no correct yo training bi o ha wote ya ayoro na be fie training bi so ha wote ya ni je enti doctor Mohammed Isa baby hello center hello mini aba cho di ni be ya ka za free me de Isaac me ka za free ko okay Isaac manenko Isa doctor hello me ba try to Ethiopia Lady doctor say the power to be mana I graduate ti say no fa doctor number no na e ya no wa frɛ wo no ana na wo ne na di nkomo ti fa number no e ya mo lo na wa product na ne na di nkomo hello TV set hello when ti me nya so nti Mr. John na ni asama manu gusugo nti no ye de twene na ye bo no twene hello
Mini Audin baby akasa free. But I was a one group. Okay, Udin. But the first we are from Mr. Okay, Mr. Wachi you. Mr. MTV program now more you know. Now we are driving. I am just here in Jaffa. Oh, okay. I know also we say champ or have evidence and go back to show you so we nothing now. And I don't yeah Paul Jumedina no what Fred doctor. Hello Minia. Doctor I'm meeting come out. Who was soon to meet me akasa you. Okay. So program there I'm say I'm a dynamic coming home. What's that? Masturbation. I'm coming home. Okay. But doctor number no. For doctor number no upon show ya any inkomo. Why? The pattern of TV is one. And no no 0249 616937 no. Why? Call the end that's no. Hello. Hello. When you didn't baby akasa free. Oh okay. Me and you. So there is what do you have? But I know I'm on so kakra mai. Hello. Yes, hello. The back. It will be one. Hello. 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 Mini Audini baby akasa free. But ofra e anu wa lo TV set no kakra na wati yenka. Ipacho yo. Okay, Udini baby akasa free. Ipacho me free enyinam. Okay. Yetio. And ipacho doctor no ye be hunu wo yin doctor no wo yin. Fa ne number no na e ya na wa frɛ no na ɔde ne kyerɛ kwan nyina ama. Dwumadi ne kɔ na wi enso no wanya ne kyerɛ kwan no. Hello. 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 Mini Audini baby akasa free. Mudi ya musa me katofia Madina. Okay, yetio. Pancho Adebi Hamina, we take in the buta. Me pato yetio pa. Sometimes me da me sing da say me no be have take information na me hoba. Okay. Me pato fa doctor number no ne da so no na e ya no wa frɛ no na wa che ma che no. Hello. Yemfa ofefo ni nsia na Yemra Studios na yemeni konwo. Me pato betimi afa doctor number no ewo TV screen nanim na enkomo bi a person ni edibia no oneni ndi. Mr. Ishon we dey kakra bi na o kasanti. We dey me born tofa say ya dey bi a ha obi a say be ma o twetwe no ho obi oni oba da oba o so ni awo ade bi e sunsumu ya dey bi a no na me ya adom na o de ba doctor su ye dia and na wasa safa twene asa no American say ye bo twene ma anije ba no sa o ma ho empa o ya de nkoda we messages kakra ensa ka we freaking so that there o say dot me musa o say awo nso so ya dia wono so pe bi pa anti so betimi aboa na o say awo am say me nipa ba mi no me sane de wakan sabe say tna afidie so say ya anya nsem ni nyina ye betimi arebe aka because the mre na erebe e kasa but wa wo hwe no so obi tena se na sabi onipa no ya haban ni a obi hu oyo obi o se brabeje aduro be hia beje aduro nso aberebe obi hu enti awo de eya mo nkase mo koto awo aduro this only doctor na hia no wa hu problem kronti ama onye de be enwo because sabi nya oba nko ana enwo ananya be ma nso nko ana nyere be enwo etimi ba se how ni fi oba timba se how no so fi de be ema enti di ahia mo atam bia mpese omo ba omo de omo ka fo ne de be eba na dia o ye hu se fi oba uni problem if you be man so a uni problem because ye ho no say ye onkwan wa ne say ana say unsu adene eden nyame tum ye be bo amwa wo say oba no so ne firi ani dan ye osi akwan woni be ma da na nsuo ni nyina de be aba bonten awbia no eno so ye be bo amwa oba no enya oba ana masturbation mu ka ne say be mpani bo say antu a da ye kwan na sabe kwana nka odan o se kwana ye de be etene nipa bi wa de onu ane pe sabe opese ojai enso ntimi ye de be enai enyo onu nko o mani pi o beta tambia no so oni bibi da do free Madina ayesa obasole no se wa free
dua so o so why basa because baby any unchen so ho aba o say at once if you walk up no so obi de adwuma kese bi be ma wa onsanka usika sem e be basa o say answer na onsamra wa o so no na take emre de be e kakra ni nyina ko yesin suma sem ne mo no mre bi me kire bancha haban eno first aid de me kire mo ha bia ye kakra on say enam na ya ye kan obi wo ha e ye baye ono an fie ni pe bi na da obi wa e ye nsuo bi na awale no obi wa e ye motia obi wa e samantan ahonhom ne ye be e doso enti de ye kire no obi wa e ono ana gene bi a ohwe foni bi a woda e na ma ne so da ye bi na e once anu nkire se wo problem o married namu ya de da bi jise ayade etoato aso bi obi ba me ho o se takrokura twam abibi ne na ono so so abawale onye ne kru da hokra still ade kron ne yede be ebeda eno na ye bo pin na nanom a ne ya te adoma kuma se ne am se tumi won abama mu ya ke ka bo ne ya de akoa ama sa ha wo nyina yede be okay dot any we tira kwan no san fast be be Ghana ha nyina no ba bi apani abenya me e kuma se bia ye frɛ odio no so de Accra road a free tech airport so in between no ufra Accra so na eba from Ejoso to Tech in between Krone di Odio taxi station wa wo se o ba Muhis onya ka se Muhis pe taxi for no bia ni wa on fa on yede be emba ente ye kuma se ba bia mo frɛ fi nyina ke se wa ba ne be kuma se ansana on site ni yede be aka Dr. Mohammed Isa Ababio out of Muhis Herbal Center for aha and the Jumedi in esie. Nyame aduma da se ne ye besen hia nan haha ma no ya san asua ho ade on se doctor I educate ye pa eti nyame aduma next week ye besen hia na ye di djuma no me pa chaw fa doctor number no e wo screen no enim na de fe no ya de bia etete wo bia no me pa chaw na chemu che no doctor so e be ko wo mwa me kai wo se me am tena Jumedi mu di Jumedi mu tia me din ene Lord nyame aduma da se ne ye besen hia ato wadwenje so kakra ma okay kuma TV die o so obi a hwe ho na advert bi awoso watene nkan na matene nkan o so obi a de ne hokodwo kuma TV utimi usubi na ato ho asano kakra ye dance pa mi so mi TV na ho na me de to Ghanaian films no mo yi ni nti kuma TV yania ye die nie na apa na wo awoso advert na abaso na no so de na wo kafa ho ekwa yie pa kuma wudidi asama